Sintero kita nga roden nga ibasa ken idrama. Dati napadayaman na surat nga napili nga maibasa itatanga malem the problem of the day ni Gemma iti probinsya iti Cagayan. Sagudayan nga ron ti surat ni Gemma. Dear Cousin. Sakbay man ti amin ket idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio. Kastamet ay nakablaawak dagiti padak nga agbibuya nang runa kadagiti naayat unay nga sponsorship. Ilinged naklatan itinagan a Gemma. Agnana eda ken tubuak diti probinsya iti Cagayan. May sakmet kadagiti naruway nga ang subsubaybay kadagiti programa yo iti Facebook. Ket iti agdama adamet ti kayat ko nga iburay nga pakasaritaan ti parikot ko nga kayat ko nga pagkidawan ko maiti balakad. Irugik man ti amin kasinyong idi karedreduar ko iti elementarya idi tanaulila ak iti ina. Ipatpateg ko unay-unay day dinanang malaksi da bugbugto nga anak na asidegak unay kininanang tada kami ti mabati ti balay tunggal mapanagtrabaho ni tatang. Naganos payla tinakem kan panunot ko idi kasinyong ngem kasta unay ti sangit ko nakurang nalangin ket jak ko makayat a palubusan ni nanang nga mapaniti tanem na ket maminpinsanen nga panawan na kami. Iso nga sipo di pimusay day dinanang ko kasinyong inkarik iti tanem na, inkarik iti bagik, inkarik ken kuana. Nga awan to ti agbalin nga kasukat na iti biag ko. Nga awan to ti agbalin nga may kadwa nga inak no di isisulaeng. Ajak to ipalubos nga agasawa manen ni tatang. Wen kasinyong nasapa nga nabalo ni tatang ko. Ngemjak kayat idin nga agasawa manen. Iso ano maamuak idin nga ada plano na nga mangalat ti kasukat di dinanang ko numangig ko man adaman pakadamagak nga adar armen na wen ada nobya na. Akit kumontra kontraek ni tatang. Dito man nga rodarogyak ti amin kasinyo. Basta jak kayat tatang. Ha? Jak kayat nga sukatan nyo day dinanang. Gaangim anak ko. Nasurok makatawanan nga. Natay day dinanang mo. Uray pa'y awan di kasukat ni nanang ko. Diyak kayat ganda kasukat na. Diyak kayat nga maadani di may kadwa nga inadadang. Nilaing nanang di nanang ko. Di mo ka di kayat nga. Ada may kadwa nga nanang mo nga mangaywan king ka. Mangistimar king ka. Diyak kayat nga ron dadang. Sinursuruan nagmed day di nanang. Amok metin nga istimarin di bagbagik. Ape nga mga alakay pelang di kasukat ni dinanang. Gemma, anak. Di ka dinaragsak kanyak. Di ka dinaragsak nga daag pelaeng kada kayo. Ha? Ay saman anak ko. Naragsakak. Taada ka. Metlagayam tatang. Ape nga rin nga mga alakay pelang di sa bali. Nakasukat na dinanang. Diyak kayat gadag bali nakasukat iti pusom na dinanang tatang. Ay, alawan nga, sto na nga rod na. Agkari kayo nga rod tatang. Ikarim ko mga di mo yung suksukatan na dinanang ko. Anya, agkari kayo awan anak, agkariak. Basta agkari kamot
Anya day jay tatang. Ipastek mo tayag basa nga rod. Ken, di mo ba iba antibagay? Tunggal ang mapanak at trabaho. Uwin tatang. Kabailak met tibagik tatang. Ay kasano nga rodin anak ko. No lumakayak ton. Anya? Ket ag-asawa kan ton, agpamilya kan ton. Abayak may dayjay tatang. Oo, nang ibagbagak lang, no dumteng to dayjay nga panahon, kasano akto nga rod. Anya tikit yung asawin tatang. Kit no ag-asawa kan to, maadaan kan to't bukod mo a pamilya, Gemma. Kit kasano akto pa nga rod, kasano pa ni tatang mo. Kakaasi akton nga agmaymaysa. Aping ako mga agmaymaysa kayo tatang. Kit siyempre agpamilya kan to nanak ko. Narigat ti awan katakta ko nay na. Adda agmet ko nagmet ka na kayo. Ha? Kit mo sawen uray ton lumakayak adda ka akanayon? Kitwin basta sa aking agas asawa. Adda ka akanayon iti denak. Kasano nga ron no kumapsutak ton lumakaya kon. Kit adda agmet nga mga iwan king katatang. Iso nga saan kayo nga mga alay di sa bali nga asawa yu tatang pangaasi ko ma. Nagkari nga rod ni tatang nga saan na nga isuksukat day dinanang ko kasin yung. Ngamjak ni namnama nga nasaan na tong palen deta nga karina. Tanabalabas laeng tidwa atawen. Third year high school ko idin. Di taladuktalak nga addagayam ka relasyon ni tatang. Sinurot ko Dadigit isayang guseng nga adda kano kasinsinnarak ni tatang iti ruwar. Sinurot ko ni tatang ket ditoy nga naduktalak na imata nga ka mismo nga pudno dagiti sayang guseng. Nga adda kasinsinnarak ni tatang a babae. Adda da iti maysa nga panganan. Ngem sa anak asimrek naalak tinagbain amang ano ijay nga salangadek ti amak. May ibabain kami laeng. Inuray ko nga rod nga makaruwarda iti restaurant nga nangananda kada iti nobya na wenno babae na kasin yung kaya di tarumwarda nakita nak ni tatang agsang sangit ak idin ket nakla at ni tatang kanyak. Gemma. Sweetie kayo tatang. Kunayo nga saan yung asuksukat ng day dinanang. Iman niya nga rin day tanaramid yo. Agol holding hands kay bay. Ay, saan yun nga mailibag tatang? Ulbod kayo! Ulbod kayo! Ay, Gemma! Gemma, magsubli ka! Gemma! Kurang na laeng idin kasin yung kat apahek ti babae nga kadwa ni tatang. Angin, pinilik ti imadayulatan kat nagtartarayak nga nagawid. Nagsangsangit ak, ket iti makadano na kiti balay mi, nagpupukak iti silid ko. Ket dito nga intuloy ko tinagsangit. Nadlaw ko latan, iti isasangpet ni tatang iti balay mi. Dagos nga nagturong iti silid ko. Gemma! Gemma, balasan ko! Gemma, lukat mo man! Jack kayat! Diyan kayat! Kayat ko tayo may-maysa! Gemma, anak, pag-aasing umalukat ang agsarita ta. Agsarita ta! Lukatak, inakalait itulbek, itirabaw tirep. Gemma, anak. Api nga da kayo. Dimit ko lang na umadayo kayo kahit ko tagmaymaysa. Anak, pakawanin na kuma. Nung saan ko nga natungpal, dahi di kariking ka. Tagi di bagayo agad.
Saan nga napatig ka na kayo na dinanang? Talaaramid yung sukatan ni Suna. Anak ko, ipatpatig ko unay-unay day dinanang mo. Nutpod nung ipatpatig yung tatang. Abi nga rin nga sukatan niya yung Suna. Anak ko, nabayagin na pimusay day dinanang mo. Uray pa'y adak met tatang. Pinakasapulan niyo pa'y lati asawa. Kung nakbat king ka, narigat ti awan kataktak unay na itibiyag. Kani bagagbat ka na kayong adak met lata. Saan kayo met ka panawan? Kasal nga rin no agasawa kanton. Katuray pa'y uray no agasawa ang to. Saan kayo tumaybayan? Ha? Madi anya kumat madina. Nagado dita di agasawan yung kadindin dadapelat amada, inada, kadindin dadapelat naganak kanakwada. Ape ka di mo kaya tigad siya'y tatang. Jema, anak. Ape di yung lamat at pelat na arap yun. Ha? Saan mo't nga dahi dyan anak ko? Agbay sumet! Untok yun na dahi na, di kayo pala agbayad ti babae kasi yata mga asawa kayo. Anya? Ay, sana anak ko. Ape ka gusto ka na niyo pala dahil dinanang. Di nak maawatan. Saman maawatan kayon. 15 ditawid kung tatang balasang akon. Maawatak ti aminin. Saan pa ay panagkunak anak ko? Di mo amo. Di mo amo tiriknak. Sipo di pimusay di dinanang mo. Amok tatang, makaas-asawain kay mananday tat marikrik tayo. Saan? Anak ko. Awan to ti makasukat ka day dinanang mo iti puso. Isukit isunto laeng. Tinanang mo, kat awan to ti makasukat kayong kuwana iti biyag mo. Awan to ti kasukat na kas inam. Katapay garon, tata, kapay garon. Anak ko, kasapulak mo ti kataktak ko nay-nay. Larigat ti agmay-may sa kunak, taurin ni bagam nga agdenden nata. Sa balilaeng na ti addamot na ti. At na ti may makuna nga asawa, partner ko. Di magayo agad makautog kayo. Ha? Saan anak ko? Ape amom da kita utog-utogen. Gabutaan mo kon maawata kun ti amin dadang. Utog yun na dayta, arem yun na dayta. Sige, agasawa kay garon nisot kay Ketyo. Ha? Anak ko, pagsaritaan ta nga na saya at isungaron. Sige, umanugot ako nga agasawa kayo. Ha? Ni misardeng kun ti agbasa. Anya? Agasawa ak beteng. Ay, sana anak ko. Kasanor di pa nagbasam. Ay, na. Saan mo nga dadaelen ti biyag mo anak ko? Gapo kanyak, gapo ka dahita nga ba naglaeng. Hindi na laeng. Dakila ba nagpara kanyag dahita? Dakila ba nagkanyag dahita? Dahita pa nang isukat mo ko dahi dinadang. Iso nga na saya at isardeng kundi agbasa ta agasawa ak beten. At kanya-kanya ta nga roden. Ay, saan na anak ko? Saan? Diyak kaya ta mapasamag dahita. Oo, sige. Gupede kon ti relasyon mi kini Nancy. Basta saan mo nga isardeng ti panagbasam anak ko. Kinsaan kang pa nga agas asawa gaputa ubig ka pa. Pangasim anak ko. Pudno a pinangtaak ni tatang kasinyong nga naitultuloy na ti relasyon na itinobya na. Agrebelde ak. Talaga nga isardeng ko nagbasa kon masawa ak meten. Nga mabuteng metlang ni tatang ket pinuted nan ti relasyon ken komunikasyon da iti babae nga nakitak nga kasinsinnarak na. Nagkari ni tatang nga saan nanto ulitenen tinapasama. Nupay nakitak idi ti langana ti naupay, maluksaw, langana ti naliday. Inimpatanggan ko. Naliday la ita Ang maamiris tanto medla ti bagbagak ni tatang.
Maamiris ng tumitlang nga saan na nakasapulan ti agasawa manen. Tapno rumagsak laing suna. Ta adda akmet nga anak na. Adda akmet nga kadenden nana, kadkadwana. Adda akmet nga mang tidragsak ken kuana. Di ka di pa umanay ti anak. Nga makaitid itiragsak iti maysa nga naganak. Awan nga ro tinaaramidan ni tatang no di nagtungpal kanya kasinyong iti kayat kumapasamak. Sipo di din saanan nga nakirelasyon ni tatang iti sabali a babae. Ngem dito yung nga nadlaw ko ti panagbalbaliw na. Nagbaliw ti ganay gay nang agtrabaho. Dati saan mat nga manginom. Ngem sipo di din. Halos rin nabiimat nga mabartek. Dati LBM ako nada nga laging lasing bago matulog. Saan nga makaturog idin no saan nga nakainom iti arak ni tatang. Langana akanayon tinaliday. Ken gasla awanen ti iseman na no kasarsaritak kaslang di pa yan naragsak nga makisarita kanya. No dati-dati kat naangaw, narabak, no nalaing agjoke ni tatang. Pag mapagkatkatawa na, ngayon kadagi din kat awanin. Kasla sa balin ni tatang, nagbaliwen na namin pinsan. Iso nga kinasaritak ni tatang kasinyong, anya ka di ayat, problema yung tatang. Ita salon at yo, kitkitain nyo kat na panagtrabaho yo. Kasano nga ro din ni, no agsakit kayo. Kasano nga ro din, nagbasbasa akit ti kolehiyo tatang. Awan lang dahil yung anak ko. Di naglatay kaskaso. Anya nga di kay kaskaso tatang. Masikuranak mo na makakit-kita kada kayo, kakastat lang ayo. Di naklata baybayan. Ay, di baybayan naklata, di naklata kaskason. Kabailag na ito eh. Sa anak nagsakit. Uwe, nangim ka na yun kayo nga uminom iti arak, tatang. Saan mo tiaks na hindi? Kastoy lang nga talaga, tiyawan katakta ko na yun na anak. Dayta ka di manin ti bagayo, tatang. Di met nagsaritaan ta na bayag daytan. No kung mga mintada asawa, di ada ko mga pangibagbaga at ti parikot ko. Kit mabalin met nga siya ti pangibagaan yo't parikot yo, tatang. Saan mo nga maawatan, anak ko? Anyat jak maawatan. Basta, ano ko mada asawa? Adda ko mga sikaso mo't kanyak, kadikiti ka sa pulak. Kit adaag mo't tatang, di kayo matagibagbaga kaming kanyak. Anya ka dit masapul yo. Kit tunggal adaag dito'y awang matibagbaga yo. Kit mabalin mo kapag serbiyang kayo. Di nak maawatan, anak. Anya jak maawatan ko matatang. Basta, ano ko mada asawa? At ako makaid-idak. Kakinkin na will ko. At ako makaykayat kitak tirabiin o kasti nga mailiwat. Ha? Oh, diba? Saan ka di nga naalas nga? Datati agkayda nga agama? Kat balasang kan. Iso nga dinak maawatan, anak ko. Apay ngamin nga kamasapol yung pelat kahit idayo, tatang. Dito nga siya awam mati kahit idak. Di mo talaga maawatan, anak ko. Di mo pa'y napadasan tinagayat. Di mo pa'y napadasan tinapadasak. Tinapadasan dagiti agasawa. Basta, di kay maawatan, tatang. Basta, kahit nga isukat yun, di nanang over my dead body, tatang. Isong ano pan panunutin nyo man, nga palubusan kayo tumitlaeng, nga mangala ti kasukat day dinanang, agsaysayang kalaeng ti oras, tatang. No kasta, awan nga talaga't namnama ko. Sige. Tayunan nyo kadipay ta inom nyo. Uwen, bebe anak lata. Tatang! Tatang! Impatangken ko lata idi kasinyong nga oray no dram-drama anak ni tatang. Agbaliw tumatlang ko nak. Addaak mat, jak mat agkurkurang ti ambo.
Ano adda kiti balay ket asikaswag meten saan ko nga orayanen nga ibaga na kanyak idasarak ti kanen na damagak no masapol na nga imasahik isuna tapno may kat ti sakit ti bagbagina. Naglabas pa iti panawen haging ka nga nagturpusak iti kolehiyo ken naadaanak iti trabaho. Dito nga dimteng ni Alex iti biyag ko kasinyong ni Alex nga katrabahuak. Ni Alex nga damo nga lalaki nga nagdaton kanyak iti ayat. Ado dagiti nagparik na idin ngem siak ingkaskaso ta impamaysak nga rod ni tatang. Talaga nga impamaysak ti panagbasak. Ken inkarik ti bagik nga sa akto lang makirelasyon, sa akto lang mang-entertain kadagiti lalaki. Into na dan natalged nga trabaho. Inton saan nga kasapulan ni tatang ti trabaho para lang mapaadal na. Inaklon ko met idin ni Alex idin nakarik na akmot ti ayat ken kuana. Nakalpasan laeng ti sumagmamano a bulan. Inawis kon nga ag-live-in kami. Live-in pay laeng kasinyong tadyak pay kayat iditi makikasar aging nga awan pay ti urnong mi ken ni Alex. Ngem ti kunak ken kuana ag-live-in kami iti balay mi tadyak mapanawan ni tatang. Sigurado ka okay lang Alex? Kadin natanong ka ni tatang ko, diyak kaming mapanawan ni tatang ko. Ha? Agmay sa nga minisunan no panawan ta. Isunganas ken nga iti balay mi ti pagyanan ta pag naedan ta. Okay lang. Awan ti problema kanya. Wen, nasingpit ni tatang ko. Magustuhan na kanto sigurado. Nagaget kamit. Nasingpit kamit. Sigurado nga magustuhan met ni tatang. Nasayatan no kasta, Gemma. Inya mamuk nga rod ni Alex kani tatang kasinyong ket nadlaw ko latay din. Tikas lang Sila saan nga maawat ni tatang ni Alex? Sila saan na nga maawat? Dati panakilibin ko ken kuana. Dati kaslang awang ganay gay na nga nakiamam mo. Kaslawan lang ken kuana, waslawa reaction na. Nga po ta damit ten trabaho sa anak mo ten nga umasasa ken ni tatang. Inpilit ko lata Nag-live-in kami nga rod iti balay mi. Kaya di damo nga rabi imi kasinyong nga kas live-in partners kani Alex. Dito yung met ti damo nga panangipaay ti amin ko ken kuana. Talaga? Gemma? Siyak ti damo nga lalaki ti biyak mo. Siyak ti umuna. Wen, kunakmit king ka. Nukasta. Wen. Awan pa ti padas ko. Ha? Oh, apay mas daaw ka. Kaslan saan nga nakapapati nga dapay lang birhen. Iti dahito nga panawen. Nagkaro kami. Siyempre, kahit ado kami pailaing met, Ay, kahit ko sangot. Nagrigat nga tanti makasapol, iti kasking ka nga birhen. Wen, Alex, birhenak pailaing. Gaputas si ka pailaing, ti damo nga lalaki iti biyag ko. Kahit, sisasagana ka kadin nga mangipa, iti amin mo kanyak. Napanik-nikak met nga napudno ti panagayat mo kanyak, Alex. Iso nga, si papalubos ako. Nga tagi ko, ti amin ko. Agyamanak no kasta, Gemma. Agyamanak. Okay ka di ka ni tatang mo, kat di tapi nagkasar? Okay, met siguro kinkwan. Awa man ti problema. Nakaturpusak matin iti kolehyo. Adamit ten natalgid ka trabaho. Kat urisi ka. Adamit trabaho. Awan mo ti amo ka problema. Sigurado laki di nga okay kini tatang. Kit nasayaat no kasta. Ipatpatig ka unay-unay, Gemma. Ipatpatig kamit unay-unay, Alex.
Mm. Mm. No kasta, siya pa iti first kiss mo. Kitwin, dahil di damo nga panagin nagekta, malagip mo. When? Ije, when? Ije opisina. Nga awan ti nakakita ka data. Nga, nga, di mo impakpakada nga inagkam na kiti bibig ko. When? Dahil di first kiss ko. Sumod lang nga kasla nakigtot ka, kasla diti, kasla damom nga mapadasan ti kasjay. Ket uray dahil ito ita. Dahil mapasamak ka data ket damok pa'y laeng. Lalo ka manin nga ipateg, Gemma. Ngem ko nada nga nasakit. Iso nga, di ka madanakan. Inayatik laeng. Iti damo laeng nga nasakit, Gemma. Apagapaman, laeng ti sakit na. No kasta, saan ton nga nasakit? Saan ton? Iti damo laeng. Sige. Sisagana akong Alex. Gemma, Alex. Aray ka, Gemma, nagko. Nangig mo da, Chay. Ha? Awan mo tinanggig ko. Kaslad da. Baka nin sa tatang mo, Dayjay. Anya? Daapay kumamot nga ni tatang Dayjay. Itay pa lang amat maturong ni tatang. Baka da nga rod nagungol nga aso di tarwar. Siguro. Sige, ituloy mo, Alex. Magustuwag launay ti araramitin. Magustuwag launay. Sige, Gemma. Si kapay landa mo. Ha? Si kapay landa mo. Damo nga. Damo nga nagdede dita. Ay. Nagmayat nga ron. Malasin nga akong paitipadas mo. Taapay mat malasin mo kasano. Kasla ka basit ti balatong dagiti ni. Ha? Kadi. Saan kadi nga kasta kumana? Kasta nga talaga, di ba? Nung amin nadapadas na ang anak, lalo ka dagiti adan anak na. Dakdakil no ka dito. Ha? Saan nga kasla kabasit ti balatong no kwan? Saan? Kasla kadakil ti pasas no kwan. Kasla day nakiriit. Nakiriit nga niya. Nga lungboy. Tilangan ako nga no. Anya? Nakiriit a lungboy? Wen. Ang gapatawang pa'y patas mo. Kasla balatong. Kadi. Kasjay. Aray ko, nagsakit, tigurong ko. Anya, ninsamot tatangag pa iso. Apay, kasla dag-agalin na nga sakit na. Dati-dati ka din nga kasta. Saan mat? Baka agtagtagainap laeng. Siguro, nagsarting matan. Nasayat siguro nung irugitan. Tapno niya. Tapno malpasin. Mga numakarain ni tatang mo. Sige. Angin, Alex, please. Ha? Inayadem. Pangaasin. Inayadem. When? Don't worry, Gemma. Inayadik laeng. Ala! Ay! Apay! Pikas na nakakita ka't alaliya.
Kasta gaan, di ka dakil na. Uwen. Kasta di ka dakil, ti isarek mo kanya. Uwen Ala, nasakit nga talaga Kaapay ko ma. Normal lang mo dito size na. Uwen yun, di ba? Nagbasit mo talaga dito abot na, ti pangisarkam. Stretchable data, Gemma. Anya tikit mo kasawin. Uwen na ilit data, basit na tabot na. Ngem, no nabasa daytan, kino isarek ko dayto yan. Agungap dayta, ag-stretch, flexible dayta. Ha? Kasta ka di? Wen, padas ta Inayadim lakit di Wen, tiamok no kas laramay lang. Isan Anay ko. Agore ka. Apay. Basa iklaeng. O sige, anyang ti aramidem. Taymot katay mo tinusar mo. Uy, nagalgalis to ko. Ito yan. Anay ko. Anay ko. Nagsakit yung guro ko nga talaga. Anay ko, Gemma. Ni tatang. Nagkukuan na nga tahan. Aguri ka. Ha? Anya aguri ka. Madamdamatang ituloy yan. May sakit. Aguri ka. Nakita ni tatang. Unay mo tan. Baka tagtagiinip laeng. Anay ko, Gemma. Pang-aasi mo may ka ditoy. Aguri ka. Isang ding tapay lang. Agbado agpay lang kiti. Masapol lang ni tatang ko. Ay, aguri ka Kasano karod mabitin ako na Gemma. Madamdaman to. Ituloy ta to damdama. Unay mo tan. Makaturturog ak to Awahanin. Sige. Ikangarutin. Unay matikas tuwin. Bitin. Wen, bumawi ak madamdama. Talaga akit na bitinak ni Rabi Wen ko nakmen. Tapno santa nga makisturbo. Tapno no awan ti makisturbo katata. Anyat na panunot mo. Anya nga tano, agid ng tatapan nyo, ngagdigos. Anya? Tapos, ijaytan Ijaytan ituloy, di nga natuloy, di Rabi Mayat ka di. Mayat. May mayat. Tapno saan na nga madisturbo ni tatang mo. Pangandarin talaing ti gripo. Tapno ko, sinsinang agdigdigos na nga to Agbuyat-buyat talatamot ngem di amon tatang mo. Nga madamatagayam di taon again. Uri no, anyat ipukpukaw di tatang mo. Di tamangmangag. Iso nga di talagi di madisturbo. Sa bagay, may atakta ko na. Siguro na dadatet dita si saan namat siguro nga panunutin nga mapaspasamak ka data. No, bilang laeng nga iranranta ni tatang tiraramidin na. Kaya panagkunagkat saan nang iranranta? Saman! Madlaw ko, Gemma. Iranranta na. Sigurado ka? Saan mo kasi ni tatang? Api ko mga iranta na tagin sa sakit. Kaya siyempre, di na kayat da mapasamak ka data. Api ko mga saan na kayat? May tidakas na tiraramidin ta. Damat tinatagad nga trabaho ta. Uwan angin, panagrik-nak. Saan nga kayat ni tatang mo nga dakti to? Basta, para kanya kat saan nga kasjay. Nairan-ran na laing nga talaga nasakit ti gurong ni tatang. Alagat padasin ta. Isor nga padasin ta. Di ta siar. Inta nga rodin. Sige, inta nga rodin. Aguli ka titualyak. Sige, orayan ka nga rodin sa jay. Paspasa ma. Wen. Mayat dito. Sigurado ka? Well, agtugawak dito. Tatugawan na. Sige.
Aray ko, nagsakit na dituman ko. Nagsakit, Gemma, anak ko. Tulungan, anak man. Tulungan lang, Gemma, anak ko. Itatang ko. Aguri ka. Unay magtag. Dati kong kuna akong, Gemma. Naan niya? Iran-ran tatalakay. Nga agin sa sakit. Amuna nga data dito yung CR. Abi ko mga iranta na nga agin sa sakit. Dahil timitila, damit nga pampanunutin mo. Kitagpay sumat. Hindi pala rabi nga kastan tatang mo. Api dati ka tinga sakit ni tatang mo. Awan met. Goat med lagayam. Api nga italang nga agin sa sakit. Saan nga agin sa sakit ni tatang ko? Tila itang ngay magbagam. Anay ko, Gemma. Tulungan na anak ko. Nagsakit ito man ko. Diyak makatakdan. Balik ka. Agpilesak. Si kalatat agdi ko sen. Ay nakasikaswan ni tatang ko. Kaasimat. Anya. Mabitinak man ano kasta. Ano sa mun bumawi tan tulatan. Intan tulata itirwarin. Intan tulata check-inin. Makapaupay mo ti kastoy. Ay, anyat ko na, Alex. Anyat tikit na suwin dito. Saan ko na kaya ti makilibin keng ka dito? Anya? Ket kunak, no di mo kaya ti sumurot kanyak, tadi mo mapanawan ni tatang mo, nasasayat laingin no, siya klatan di mo manaw. Alex, saan ko mga kasta? No kaya't mo agden nata itayang ko. Kuno saan sumapol ta iti pagdagusan ta nga awan ni tatang mo. Ang inlawlawag ko keng kaidi nga saan ko mabaling nga panawan ni tatang ko, kapot agmay may salaing suna no kwan. Kit detang orti problema. Oh, saan ba ta kayat ni tatang mo nga daag dito eh? Saan man? Kayat na, saan? Api nga di mo makita. Api nga di mo madlaw. Tian niya. Saan nga kayat ni tatang mo nga daag dito? Iranranta na, aramidin na, tunggal gandatin ta nga, damapasamag ka data. Saan man nakasta ni tatang ko, Alex? Agpili-pili ka, Gemma. Anya? Siyak weno ni tatang mo. Alex? Agpili ka. No siyak ti William, sumurot ka kanya. Agden natang, saan nga dito yung balay? Nga saan ta akadwa ni tatang mo? Alex, please. Ngem, no saan ka sumurot kanya? Nalawag ni tatang mo't pinili. Nasaysayat langin, no? Aglinipatan, Gemma. Alex, sumurot ka saan? Alex, pangasin ko nga, agbati ka. Please, maawatan na ko, ma. Pwes, ni tatang mo't pinilim. Panawang ka. Alex! 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 Diyak mamati ti kuna ni Alex nga iranranta ni tatang ti agin sa sakit. Bueno, aramidin ni tatang dati agin sa sakit ayat nalaing nga sana matuloy dati panggapin ming aramidin kani Alex. Taapi ko mga aramidin ni tatang dayta. Api ko mga agin sa sakit. Pacheck nga ada masakit na, ada nasakit na ta. Lakay nga rodan kanayon nga minum iti arak. Mabalin ayang nga mabalin ka dimot nga aramidin ni tatang tikas jay. Nasakit para kanya, ti panagsinami kini Alex kasinyong yung awan tinaramidak no di nangaklon ti gasat mi nga saan nga ta kami ti agkatuluyan. Saan nga iso tinaikid din nga lalaki nga mangburas deti kinabirhen ko. Talaga nga saan na nga naituloy. Hanamat nga naisirek amin. Saan namat nga napigis ang aming pinsan tay telon no pay nakastrek deti ulo. Ay, ulo. Deti murdong, deti armas na. Aging nga naka-move on nakmetlaeng kasinyong. Ket addaman en dimteng nga sa bali nga ayat kanyak iso ni Alejandro. Ni Alejandro nga kasinsin ti maysa nga kaubraak. Namamog ni Alejandro iti maysa nga okasyon nga inatendarak.
inatendaran mi nga agkakaopisinaan. Nadamag kumit idin nga adamat din sa bali nga live-in partner ni Alex. Ket ni Alejandro barumot may samot a baro nga mauopisina met laeng. Aging nga nagdaton ket inaklon kumit adagos idi tanariknak meten ti ayat ken kuana. Sigurado ka Wen. Awan ti pagdanagam kanya. Man nakaawatak. Talaga? Wen. Tauray da kami ket ninanang ko. Kinatindin na namot na dilulo. Talaga? Wen. Hindi agasawan datatang kinanang ko. Kadindin nami day dilulo nga ama ni nanang. No kasta agpada kamit kasasaad kin ni nanang mo. Agpada kamit sitwasyon. Wen. Iso nga mawatak launay. Awan ti problema kanya, Gemma. Ure man kidi aginggat agkaanak ta. Ha? Ure ka din natantot ni tatang mo. Mayat pa kidi ata. Ada kadwatan to nga mga wir kadigiti anak ta. Anak adagos. Ket ison tumatlat pagtong pala na saan ka di? Ipatpatig ka unay-unay. Gemma. Ipatpatig kamit unay-unay, Alejandro. Agyaman at launay Ta. Imbilang nakapaset ti pamilyam. Angim nadlaw ko itay. Ti anya. Asla di man la imisem ni tatang mo. Itay niyam ambunak. Ha? Kasi lang ni tatang. Kasi lang ni tatang. Ngim amok na ragsaksuna para kanya. Ngamin ka nakita na idi pa nagsagabak idi damo nga napaayak kini ayan. Kasi ka din lang nun naragsak. Wen. Saan unin mo unin tatang ko ngim naragsak isuna para kanya. Kasi sigurado magustuhan na kanto matlaeng. Aglalo nun to'y kanayon na kanton nga makadkadwa dito'y. Aglalo itan tag live-in tan. Nasayatan no kas na, Gemma. Maaramid tang roden nati. Kaya tang aramitin dito'y. Ketwen Gemma. Alejandro. Ikatemon ti pagananay ko. Tarugyamon. Rugyan tang. Sige, Gemma. Gemma. Anay ko, Gemma! Nagsakit di bukot ko, anak ko. Mga asitulungan na ko, ma. Minsan mo tatang mo dahi dyan. Anya? Nasakit ka ng bukot na. Ingkan, kat ni. Baka delikado dahi tan. Ingkan, ituloy tatamdaman. Baybayan lang tan. Ha? Anya nga baybayan? Kat no adada ka sa mapasamak kinitatang mo. Kaya't mo nga rod. Ala, ingkan. Makauray da ito Unay mo dito Anay ko, anak ko. Mga asin nagsakit di bukot ko. Diyak makabangon, anak ko na Tulungan nak pagjema, anak ko. Aguray ka nga rod. Ay, nakarod Kaday di nga gundaway kasin yung kasla simrek iti panunot ko nga daydiya imbaga idi ni Alex kanya nga inranranta laeng ni tatang daydi naramid na daydi nagpukpukaw nga agpapaarayat nga nasakit idi iti gurong na si marunon nasakit ti tumeng na ang nairanran na idi nga adda ko man mapasamak mi ken ni Alex nga ita nga nang adamanen inyang amok ken ni tatang nga lalaki nga ka-live-in ko manen. Nga panggepen mi nga da mapasamak mi. Napasamak mat manen dati naramid ni tatang idi. Tatang, anay ko, anak ko, nagsakit ti bukot ko, tulungan nak ko mga bumangon. Tatang, anay ko, anak ko. Tatang, agsarita taman.
Anak ko, nagsakit ti bukot yun, agin sa sakit kayo laeng. Anya, ti kahit mong asawan. Gusto gayam ti ko na ni Alex idi. Anya, agin sa sakit kayo laeng. Anya, ti bagbagam anak ko, apo na sakit nga ta. Agtana kayo tatang, ambukon. Iranran tayo dahi tatunggal ada mapasamak may iti lalaki nga kay ayatek ididamo ni Alex. Malagip yo, damo nga rabi imi. Kat siyempre amo yung agkaita kami, amo yung ada mapasamak mi. Anya tinaramid yo. Iraran tayo nga agpaarayat kayo, agin sa sakit kayo. Kaya siya nasakit ti gurong mo, nasakit ti tumeng mo. Ayat mo lang awan ti mapasamak mi, ayat mo lang sana matuloy ti araramiden mi. Anak ko, diyak amo day tay bagbagam, nasakit nga talaga ti bukot ko. Agtana kayo tatang. Pimit ka kasta kayo tatang. Diyo ka di kayat nga agragsakak tatang. Diyo ka di kayat nga agragsakak met. At ti kahit yung nga mapasamak. At ti kahit yung nga parwaren. Nasaan naglatan nga mag-agas asawa? Nasakit na bukot ko, anak ko. Tatang, isardingin na itan. Awan ti ambok ka na kita nga ibagbagaman ako. Pangasim na sakit ti bukot ko. Sakit nga talaga, anak ko. Tulungan lakman. Yak makabangon. Sana pulos nga inamin ni tatang datay anatit awag na tayo dyan. Saan pulos nga imamin ni tatang edi bagak iranranta na laeng teraramiden na nga agin sa sakit laeng ayat na lang di matuloy teraramiden mi kani ididamo ni Alex ita ni Alejandro kani di makita nga kaslang agpaiso nga agalin na nga sakit ti bukot na naasyanak batla iti lakay. Nasakit ka ding agpaiso tatang. Huwag nanak ko. Apo Diyos ko. Anay ko, anak ko. Pinagawid ko pa'y laeng hindi ni Alejandro kasinyong nadlaw ko nga kaslang maluksaw isuna. Nga saan nga natuloy, tay damo ko nga panagkanaig mi. Siyempre akit asikaswik ni tatang ko. Okay kay ka din tatang. Anya ka titi aramidik tapno no lumag-antirik nayo tapno mabang-aran talikod yo. Diyak mo anak ko. Anya nga mitisipod na data. Kanayon nga agsakit ti gurong yo. Kanayon nga agsakit ti tuming yo. Kanayon nga agsakit ta siko yo, asikat yo. Ita, tabukot yo, agsakit. Kaano kat sipod na data tatang? Ibagayo kanyak tatang no anyat masapul yo. Tadaak mo nga agserbi kada kayo. Ibagayo no anyat masapul yo. Ano laki di ka mailak nga ipaay kada kayo. Agas man day ta, no anyaman. Masapul yo kadit sa rukod yo. Masapul yo kadit ti kumpurme. Masapul yo naluklok na nga kudsun yo. Pungan yo. Anya, ibagayo tatang. Panagkunak anak ko. Siguro saan to nagsakit tigurong tumeng ko ken sikit ko ken likod ko. No anya tatang, ibagayo. No agas na tagatangag. Siguro saan to nga agsakit. No lakit dita adda anya tatang. Adda mang mas masahe. Anya?
di imasahe. Ang mas masahe, nga kaabay ko nga maturog. Anya? Ha? Anya di kayo sawain? Saan to siguro nga sakit ti bukot ko no, ada kakinkinawil ko. Anya? Ada kain inarakop ko ti rabi eh. Siguro sumrik lang ti lami isti bagi, gaputa awan ti mang pagpabara. Anya ti kayo nga sawin tatang? Sipod idi awam mo ti anakong awa kay idakon. Anya ti kayo nga sawin? Ay siguro maimbaganak no ada asawak anak ko. Anya? Ay dalakit. Tatang. Aman. Dahil agas na anak ko. Masapul ko lang. Kahit idak nga asawa. Amang mas masahe kanyak. Amang arakop kanyak. Unay kay mo tan tatang. Detan. Damok lang no anya detan. Ang di mo kayat. Di mo kayat nga agasawa ak. Iso nga, anusak latan ti sakit na anay ko. Nagsakit ti bukod ko. Tatang met. Nagsakit ti tumen ko. Nagsakit ti sikat ko. Nagsakit ti gurong ko. Gaputawan ti katakta ko na inay ko. Kaday di lang nga napanik ni kakasin yung nga pudno, day di ko na ni Alex, ngayon ran talayang ni tatang tinaramid na. Kasta unay ti luksaw ko ken sakit tinakim ko kini tatang, nalawag nga panagibalas day naramid na. Sakit ko na no kahit ibaga na kit di nga baybay aklatan, panawak kanulatan. No kahit ko kanut agasawan, panawak kon. No di na kano kayat, no jak kano kayat nga makadisturbo iso na kata kami, iti agbalin nga live-in ko, no boyfriend ko, panawak lata kanon. Mangun konsensya maten ti amak kasin yung banag nga nagsaksakitan tinakim ko. Agasim, napaayak kiniayat, iti namindo nga daras. Gapo iti inaramid ni tatang. Natimod lagayam kayat na, makabalis kanya. Sakit ibaga na nga, salagslaing ka no, salang ka no, maimbagan, dagiti saksakitin na. No, ada asawa na. Ano kahit nasawan? Nalawag nga kaslang mang blackmail ni tata. Palubusak ka din, kasinyong itikayat na, nga agasawa manen. Angin ka sa nga roden, day di karik iti tanem ni nanang, day di karik iti bagik, nga awan to ti agbalin nga kasukat ni nanang. Angin ka sa nga rod no makaala ni tatang iti naranggas, makaala iso na iti imbes nga mangayat mangdungdungo king kuana, mga sikaso king kuana, ket ninto tatang ti mga asikaso kaday nga babae. Kasano nga rod no makaala ni tatang iti mangwartan tulaeng king kuana. Kasano no makaala ni tatang iti babae nga mga apan tulaking kuana. Makaala iti sumanao. Kasano no makaala iti marites. Bala ka dandakman kasin, tulungan dakman nga agdesisyon. Palubusak ka din ni tatang, nga umasawa manen, o reno itapay nga medyo lakayen. Bueno, ipatangken ko, day di karik, kaday dinanang. Nga aramidek ti amin, tapno awan to ti agbalin nga kasukat na iti biyag mi ken ni tatang. Agyaman nak launay ti anos mo kasinyong nga nangurnos ken nang ibasa ti pakasaritaak. Agyaman nak met kadagiti narwe nga nagbuya. Ken
nagyaman na kadagiti makaited ti balakad kanya. Sabay kumadamit na ibati ng adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ka nagbuya, aglalo kadagiti addaan iti kastoy nga kasasaad. Kadagiti makarelate. Sabay adamit na pidot yung adal. More power to your program, Kasinyong, and God bless everyone. Ito yung problema, apagayam mo, Gemma, iti Cagayan.